Yo, reka nongere kubasuza, reka nongere kubaha ikaze inshuti bakunze bakundwa muryango mugari Rio News Please. Nuje kugaruka rero kuri mugoroba wa tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 aho ngarutse n'amakuru akomeye cyane. Aya makuru yacu turayahera mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu basirikare b'igisirikare cya RDF kibarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bamaze gukurwa ku nshingano bariho. Abajenerali bagera ku 9 bamaze gushyirwa mu zabukuru, ni mu gihe kandi abofisiye bakuru bagera ku 120 bamaze gushyirwa mu zabukuru, abofisiye batoya bagera kuri 26 bamaze gushyirwa mu zabukuru, mu gihe abasirikare basanzwe 927 bamaze gushyirwa mu zabukuru. Ibi byose rero tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo, ni mu gihe turagenda turebera hamwe aba generali bamaze gushyirwa mu zabukuru ndetse n'icyo bamaze kutangaza mu gisirikare cya RDF kibarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, igisirikare cya guverinoma y'u Rwanda. Ibi byose turagenda tubiva imuzi ni muzingo. Muraza kunyemera kandi tuze kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi aho kuri munsi wa tariki 30 Pluton z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 hari inkuru yiriwe cicikana ivuga yuko ngo na modoka nimwe yemerewe kuva mu ntara yerekeza mu mujyi mukuru w'iki gihugu wa Bujumbura rero ngo kubera ikibazo cya mazutu cyangwa petrol. Iki ndagira ngo tugikubitire ahabona ni ikinyuma cyambaye ubusa. Turagenda tubiva imuzi ni muzingo. Ese kubera iki imodoka zituruka mu ntara muri iki gihugu cy'u Burundi zamaze guhagarikwa kwinjira mu mujyi mukuru w'iki gihugu wa Bujumbura? Byose rero tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo, ujye kugenda urushaho gusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda abitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera kandi tunyarukire mu burasirazuba bwa RDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ku rugamba M23 ikomeje gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP Wazalendo ACMC. Turaza kunyarukira mu gace kawarikare aho ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu gace kitwa Ikobo. Aka gaciro kiriwemo imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba AFC M23 bashinjwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Sudani, Somali ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bigera kuri 12. Ni mu gihe kandi M23 AFC M23 umunsi ku munsi ishinjwa kwikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero turaza kurebera hamwe mu gace ka Ikobo nuko rwose byamaze gukomera. M23 byamaze kwikomerana muri aka gace ka Ikobo gaherereye muri Warikare ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kandi muraza kunyemera nyuma yuko Wazalendo isabye ubufasha RDC bw'izindi ntwaro zo gukoresha nk'indege zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse Sukhoi. Izi ndege rero ndakubwira ko zamaze kwinjira muri aka gace ka Warikare zigiye kwifashishwa mu kurwanya umwanzi bahanganye nawe ya AFC M23 ndetse no mu gace ka Ruturo Masisi. Tujye kugenda tubyinjamo rero 5 ni byinshi tujye kugenda tuva imuzi ntimuzingo kugira ngo murusheho kugenda amusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Ngwaye ikaze isesuye ni David Hussein nkuko unyumva muri izi mikoro. Ndagira ngo tubane 5 ndagira ngo tubane uzamura subscribe yawe mu gifaransa ni s'abonner, asigaye wibuke commentaire washyira agatima muri commentaire washyiramo akadarapo, icyo ushyiramo cyose turagishima ndetse n'igitekerezo cyo kuri aya makuru tumaze iminsi tugenda tukugeza. Reka twihute cyane rero aya makuru yacu tuhere mu gihugu cy'u Rwanda aho abasirikare bagiye batandukanye bamaze gushyirwa ngo mu zabukuru. Ni mu gihe abajenerali bagera ku 9 bamaze gushyirwa mu zabukuru, harimo uwitwa Andrew Kagame ndetse Wilson Gumisiriza, harimo uwitwa Brigadier General Joseph Simari, Brigadier General Fred Muzila Guhalala, harimo uwitwa Brigadier General James Ruzibiza ndetse harimo uwitwa Brigadier General Mutembe, Brigadier General Pascal Muhizi, Brigadier General Nelson Rwigema, Brigadier General Jean Paul Kalangwa. Aba rero ni bamwe mu bajenerali 9 bamaze gushyirwa mu zabukuru rero bamaze gushyirwa mu zabukuru na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame magingo ya ariwe umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cy'u Rwanda. Tujye kugenda tubigaruka 5 rero ni abajenerali bakuru ndetse harimo n'abofisiye 120 bakuru bamaze gushyirwa mu zabukuru ndetse n'abofisiye batoya bagera kuri 26 bamaze gushyirwa
mu zabukuru. Ni mu gihe abasirikare batoya bagera kuri 927 nabo bamaze gushyirwa mu zabukuru. Rero iki gikorwa kikaba cyabereye kuri Minadef Kimihurura nk'uko aya makuru twagiye tuyatohoza tuyacukumbura tuyakura mu bice bigiye bitandukanye. Ngaye nguko rero ni byinshi bikomeje kugenda bitangazwa kuri aba basirikare bamaze gushyirwa mu zabukuru, harimo abajenerali bakomeye nk'uyu nguyu Major General Andrew Kagame ndetse Major General Wilson Gumisiriza. Aba ni abasirikare bakomeye cyane bafatanyije n'igisirikare cya RDF kuhora igihugu mu mwaka w'1994. Rero benshi baratekereza ngo icyaba kigiye gukurikira kuri aba basirikare baba bamaze gushyirwa mu zabukuru. Ni mu gihe ngo aba bivugwa yuko baba bamaze gushyirwa mu zabukuru nyamara imyaka bamwe itarigeze. Ibi rero tujye kugenda tubyinjiramo 5 kwa 5 muri iminsi tujye kugenda tubisesengura. Ndagira ngo ubane natwe 5 kandi kugira ngo urushe kugenda usobanukirwa ibyinshi nyuma yaba bamaze gushyirwa mu buzima bwa demobilisation cyangwa kudemobilizwa, gusubizwa mu buzima busanzwe. Tunyaruke cyane tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, cyo ni igihugu cy'abaturanyi n'igihugu cy'u Rwanda, aho kuri uyu munsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025 hari amakuru yibo acicikana ngo avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyabuze peteroli ndetse na essence. Rero ngo imodoka zigera mu mujyi wa Bujumbura zikaba zahagaze ngo zitari kwinjira muri uyu mujyi. Ndagira ngo mbwire ko iyi nkuru ari fake news nk'uko waduhaye iyi nkuru yayitubwiye, nyuma y'uko rero bamwe mu bakorana n'inyeshyamba za FCM23 biyemeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi rero kugira ngo bateze akadruvayi ingabo ziherereye muri Uvira ziveyo zijye guhosha ko kadruvayi mu Burundi. Nuko rero M23 ngiye gukoresha amayera akomeye cyane yo kugira ngo yinjize mamwe mu bagambanyi mu mujyi wa Bujumbura. Rero nyuma y'uko rero igisirikare cy'abashingana b'abarundi kivumbuye iyo strategique yuko M23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane, harimo guturitsa ibibombe mu mujyi wa Bujumbura, mu mujyi mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Rero ingabo za FDNB ndetse na perezida w'iki gihugu General Neva bafashe icyemezo cyo guhagarika abantu bose binjira mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'imodoka zinjira mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo hakorwe iperereza ndetse n'ubutasi hamenyekane abagambanyi ba M23 babaherereye muri iki gice cya Bujumbura ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Ngaye nguko rero ni M23 ikomeje kugerageza kuba yarwanya ubutegetsi bwa General Neva kugira ngo Neva acike imbaraga afite muri Uvira, asiga M23 ibone uburyo yinjira Uvira. Rero benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ngo Uburundi bwabuze petroli, ngo bwabuze essence, ariyo mpamvu ngo imodoka zitari kwinjira muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ndagira ngo nkureho urujijo mubwira ati izi ni fake news no gushaka guharabika igihugu ndetse no kugira uburyo batera urujijo abaturage. Gusa ingingo nyamukuru y'ibi byose byatumye izi modoka zihagarikwa ndetse n'abaturage kwinjira mu mujyi mukuru w'iki gihugu wa Bujumbura no kugira ngo hakomeze hacungirwe umutekano ndetse hakomeze hakorwe iperereza kubitwaje ibitwaro bashaka guturikiriza mu mujyi wa Bujumbura nk'ibyaturikirijwe ahitwa muri Cibitoki. Muraba hazi mu ntara ya Cibitoki, murabizi ko ari AFC/M23 yari yabigizemo uruhare kugira ngo ihungabanye umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Ngiye nguko rero nibikomeje kugenda bigaruka. Reka tunyaruke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ako ni agace ka Ikobo gaherereye mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Kuri uyu munsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025 hongeye kumvikana imituta y'imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya abarwanyi ba AFC/M23 bashinjwa kubakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani ndetse ibihugu bigera kuri 12 bongeye gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP Wazalendo ACMC ibarizwa muri aka gace ka Walikale muri aka gace ka Ikoba. Nkuko amakuru aturukayo abitangaza, M23 AFC/M23 imyongeye kugaba ibitero kuri aka gace ka Ikoba gaherereye muri teritwari ya Walikale mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Rero guhera ku isaha ya 11 za mu gitondo, aho Wazalendo VDP Wazalendo CMC yakoraga ibishoboka byose ikagerageza guhosha ibitero by'izi nyeshyamba za FCM23 muri aka gace ka Ikoba muri teritwari
ya Walikale nkuko amakuru abitangaza. M23 rero yaje gukurwa muri aka gace ka Ikoba muri territoire ya Walikale nkuko amakuru abitangaza. Gusa Wazalendo VDP Wazalendo CMC nuko ngo yaje kuba yahatakariza igihombo gikomeye cyane ndetse na M23 ni mu gihe M23 ngo abasirikare bahaguye babarirwa muri 56 mu gihe Wazalendo VDP Wazalendo CMC bari kubarirwa magingo ya kuri 16. Murumva ko Wazalendo VDP nayo kuri uyu munsi yahatakarije icyitwa abasirikare. Ni mu gihe Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC yayise isaba ubufasha ikinshasa bw'indege zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse drone Sukhoi zo kwifashisha guhangana n'abarwanyi ba AFC M23 mu bice bya Walikale cyane cyane muri aka gace ka territoire ya Walikale harimo uduce twa Ikoba ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye AFC M23 yifuza kwigarurira. Si ibyo gusa kandi Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC yasabye izi ndege kugira ngo izifashishe kurwanya umwanzi bahanganya nawe AFC M23 mu gace ka Masisi ndetse n'agace ka Rucuro nkuko amakuru abitangaza. Rero izi ndege zikaba zamaze kwinjira mu matwara ya Walikale zikaba zigiye gutangira gukora akazi ko kurwanya umwanzi AFC M23. Kandi narababwiye ati murabizi neza ibitero by'izi ndege zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse Sukhoi, murabizi ibitero zigaba iyo zigabye kuri abarwanyi ba AFC M23, murabizi uburyo izi ndege zisiga ziciyemo igikuba mu buryo bukomeye cyane, murabizi ibyo zijya zibakorera ni ibintu bikomeye cyane. Rero niba Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC igiye kwifashisha izi ndege, mumenye ngo M23 yaba igiye gura n'akaga gakomeye cyane, yaba igiye kwikorera urusyo, baba bagiye kwiheka amapyisi. Ibi ni ibintu biba bikomeye cyane. Ngaye nguko rero namwe makuru akomeje kugenda tugeraho neno natwe tukavuga ati tugende tuyabagezaho mu ntara Kivu Amajyepfo situation ukuntu byifashe kuri uyu munsi. Nta mirwano igize igaragara muri iyi ntara Kivu Amajyepfo ndetse nta namateko azagaragaye na dutero shuma twigize tugaragara kuri uyu munsi. Ntara Kivu Amajyepfo nakubwira ati ngo iratuje, niko amakuru ari guturukayo akomeje kugenda atugaragariza. Ni David Hussein, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbasabe kuzamura like zanyu ku gapfunsi karayo mu kirere, asigaye mbasabe commentaire zanyu kugira dukomeze kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bitambukana kuri Rio News Press. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze muhemurone amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kwa namwe mu bice bitandukanye mu cyemuremo. Nyagasana akomeze abashyigikira amafaranga mafufu bikomeze kubana namwe.